Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinay sa kita balik si news yakan Basilan TV. Aku si Azman Kumel. Muhan kam sui-sui di alam lahat Basilan. Pengenatan gani artista te iyakan ini ke hati ini ya sumagwa aning gahadat hati te pega niya balita te kami mian ni hati te bagi ni pain kahalan makanak dalam lahat Basilan weni ni hati sikat peme sikatan ini artistahin. Tandaan pada payah mo ibuhan manusia di dalam Facebook, me YouTube, me makanak inin sumagwa anen lagay si kilala te pega tanto siya pinamahalayak o mahadjana. Nero sa artista tayakan tao magbono pamadalan TV di si Robin Padillahin. Duk demikian nero may kasawian kadari paletuk de sinapangin, kadari paletuk de mombahin, kadari samian siya magmatay-matay di alam ni akademiaan. Paimante ko tuu si TV ini. Granada. Balik drone sini. Salam. Lain. Sempit di satu ya. Ayo udah bersih om. Mengbaya ka may man pelikularen, piyahong biaja si YouTube, bag-search ka ang yakan movie atau akan pikam si Azwan Gomez Dulawan yene director sinyakan movie iyan. Eka manamal aks de, tagite kun sampuk 2 episode duk sadek eka pesedi ga samian umasek dalam episode de. Magsugol si kau Azwan Gomez Dulawan si pangahinang no parkala yene sarang kahunit hininang bisan di alam cellphone atau kan di alam laptop may aks diyan. Sumagwaanen hininang ano tanda pamakeg si mahadjana no pagpatahala karu si me OFW si lahat tala. Magsukol si kau Sir Azwan Gomez Dulawan. Maid na ko si ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magkaswa kita balik si next atau kan pasuno balita tendi.